Saat ini tuh tidak di sini cuma result kan orang kari. Bahaya orang kari result segera dipilih. Result to kami ni kaham dong kah. Kaham tangan yang nai. Bupa di sini bupa kerana parti sini tipasan parti. Obviously kaham dong nai. Gaya kaham mungkin bising di mana tahu sungai bu kaham mak lainnya. Baik gaya kaham mak lainnya gaya. Jadi keplai tu sungajin cemen cung keplai. Keplai mungkin bising apa no? Cung, ekdom pitch, ekdom santi, ekdom maintain kaham mak lain tu nai. Karena gaya kebang mau borok jadi mana ya gulo. Tam ni bokrok tunggu itanggo. Balance kelayo nunglai masalah mana bising itanggo. Anon bising di mana kok kesanai. Jadi amu harap tang thon. Karena gaya sini mau di sini je election. Mau sini ro jasa parti ni pano. Masa nai sini borok mangno. Budi nai bo sini borok mangno. Amu harap jadi balance kelai gaya. Sini borok no dukuman nai. Sini borok no nostong nai. Apun bagai. Non bising di angkok kesana musunggo. Jadi amu harap balance rokta kelai nai ningthon. Tak kelai di. Abu sana musunggo. But teka siya kok mono sawo. Jadi buiknya bo jadi balance jadi kelai dong agai. Ang sawo no sering kita padi balance ni jawab ini jawab patut beri padi sih. Pula sekarang kun dinata kelai di. Jadi kelai jah agai. Kipil ta padi sering kai jawab beri padi. Okok sana musunggo. Kayo sini ti promoter joto warriors rock kelai gelak. Abu no ang konan musunggo. Keplai to sung tahu sudah kenapa ni 25 seat to sung lead kelai tunggu. Kayo mana 28 ni bising 28 no mana ni. Kok korek kaisa kan ibong no bag do kaisa. Zero dikai oh atas ni bising 30 mang ni no zero thakai sai de mana. Sung maya kai di kabong no te 2-3 sin. Lang tu kok korek. Kaisa wall ni biggest party. Kaisa sin hai cikon sabari ti promote hono paya. Dita dinda sin mari tunggu. Bela ke same less mane. Bela ke last message ungja boy si. So abu no last round de point nai. My humble request tong nai pitch maintain kai tong nani. Joto no shanti singular maintain kai tong nani. Balance ta khladi. Jadi no balance kelak, balance ni jawab beri padi. Abolah ang sana musung aja. Kayo sin boro balance kelak kelak. Sar pusu boot by Kwplai ka segera. Boot by Kwplai ka approx 12,000, 11,682 ang lead kelak ya. Angka total boot mangka 17,796. Thank you. Pula samutam tongai ni. Ani samung mono tongai. Sini jotan saya fast issue angkai. Sini di sini jagana sing product mak kelai number 1. Number 2 enggak je illegal migrant fight tongoi sini tiprasa ni je songga komi tomani sing abono protect ma khlainai abono erpore sini blueprint sing snamjak no 5 years tam samung khlainai so abo kaisa kai jodi ang disel thana thakai onek video logoi thanai step by step norok samungni bisinde sini abo samung nungai naro Saat ini Kwplai ngai kau bawa hai tong thumung ro kya. nadi Kwplai to ang Kwplai ka sini thanjan mari Kwplai ka je buba grano hamjagoi 9 hala asra mari je rangsang le rukrok je budi khano 17,796 je borok budi nai borok nisi Kwplai ani Kwplai ya ang sajung budi ma bang ro Kwplai ya borok budi ma bagai no ang tini Kwplai ka abon bagai mo credit enggak ek number sini habu bagrana thango 2 number enggak 9 hala asram bari ni je ano hamjagoi di pramothana hamjagoi boba grana puito khayoi je budi nai borok nisi Kwplai. Thank you. Bawa hemat tong pulang sini nang wan sikung jadi Kwplai ngai ni. Bulan sini tu Kwplai ngai tu abu tu ang niji saya abu tu di berhasil ni joto lukrong saya tunggu. Noro exit poll bondu ngui tungna exit poll bo sengjer semua sini bud ni ajaran no sini exit poll fight tunggu. Ngai so abun bagai kono ongo janan kre kono excited janan kre karon ngai tabuk je kaisa challenges ang je 9 hala asram mari ngai ano je 17,000 bor bud pass lagya. Boni bagai bahai ke samung khai tlangani aban hand challenges ga tongo belai poja kotor opojo nang rujui mana ni khakayo bubagra nasiba jodi to hakai 9 hala asram mari lukrong jodi ano chuba kai. Thank you so much. Pai thak nong ni yang no sekarang nong ni yang tong tang ni no biji sonong ni thanga kya bo hari man ya lon bo mai message ni. Boto ke bhaiya last time ang 2021 no bini tini hai dinero ang bini election agent sa bini an gan asu tongo dadu batam sa unglayo sairo kan no tini